Presiden ke NPP Meghalaya ba Preston Tensong uloong ba ukwa ban pensyai ba kajingwan juga BJP ban kersan yaki kertong MP juga NPP kadai na ba kimdon kertong bat umdai da kumwei pan. Level kejinga keren ini at state level nakaliang leader juga BJP state bat nakaliang jongi kalau baik tapi aji kerjaan berkapi kalau baik bamenta habom don ki kandidat nakaliang ke BJP ko bakla ai ko da ka ai ro de jing thok sia state president ka ba ong baik direct ba ngi ke BJP menta ka ganti mengindon kandidat kamu ingin kerjaan baik ya ka NPP to yakini pada ki leaders let's say haki snong haki tau haki district kata ka approach somki kata ngam tip anum tanga I'm not aware kata ka bagi ong ba haka kerteng modi den rei ka balong sidur si simple ka sulome nai ong kumnu kide bersi ong baik kumpalam tha ka hai koman yangi bangin aji kersan ya ke NPP tangga tak lakun ndon kampen keren bodi ndon kampen keren yu kuadrat ndon kampen keren yu pertun syukran baik ngi kersan ya ke NPP namar ka hai koman nang tega ong badeban namar bangin tun kadidit ban ba hang ne apa ke jelaka